krenuti. I pozdrav ljudi, ja sam Links HD. Znaš nam pokazati kako da napravite svoj intro. Ne treba vam ni Sony Vegas Pro, treba će vam. Ali ne ono sad u njemu da pravite, da menjate. To ništa nije bitno i ne treba. Ne morate bukvalno ništa ni skidati. Postoji jedan sajt za to. I možete se prijaviti na njega, to je džabe, ali pola njih se ne zna kako prijaviti. Zove se Felix Press. Ovako, kliknete na register. Evo, ja sam već napravio. Username mora biti samo ime, nema ono sad odvojeno, na primjer, HD. Jer pisat će ovo. Mora biti samo ovo. Evo ga. Jer nema HD, nema ništa odvojeno, ne smijete staviti. Ajde. Ne staviti svoje prezime. Ajde, stavit ću. E-mail adres. Ovo ću premotati. Da, drugi ne bi vidio. To jest, vi ne bi vidio. Evo ga, ja sam završio, nisam sad to. To ovako napišite e-mail adres i password. I napritim sve. Prešta ovaj broj, to je kao da ne... To je da vide da li ste robot. Kliknete register. Evo ga. Valjda velik. D 2 J. Mislim da je to. Evo ga. I šta sada? Ovo je sledeće. Idete, pola njih to ni ne zna, nije jasno zašto. Ovako, samo da smanjimo, one mogu da... Stvar ne moram. Idete na svoj Gmail nalog. I evo ga, idete. To je sve. I sad, evo ga, ovo prvo što vam je stiglo, info. Kliknete na to, to je tog sajta. I evo ga. Dobro, što sam? Kliknete samo na ovo. Klik on link, evo ga. I otvori vam se nova stranica. I tu ste prijavljeni. Evo ga. Ne znam zašto, to je potrebno, ali eto. I tu ste sad i prijavljeni, uđete u... Evo, tu, tam, tačno sam pogodio. Evo, gledajte ovo. Ovo košta, ima to neko koštaju, neko su džabe. Ovi koji koštaju su isto cool, ali... Imaju jako cool skupi, nek su jeftine, ovo je $5, to je... Nije ni... Ne znam, slabo je, ne znam koliko je dolar. Ali uopšte nije skupo. Evo vidite šta sve može biti. Lopta. Po meni puška i joystick je najbolji. Ako snimate gaming. I ovdje i ubacite svoje, ali nema veze. Imate ovdje free, što je besplatno. Evo ga, ovo su svi besplatni. Vau, što ih ima puno, znam. Ali baš ih puno ima. I sad kako ovo radi? Evo, ne znam ja primjer. Možete doći svoje slike. Evo je žabe. Neću sad ni gledat kako izgleda. Ajde. Okej. Gde si? Hoćeš li? Upload. Što me ovo ne... I kako je ovo? Ovo je lepo. Ali ovdje trebaju i slike i sve. Znači ćemo evo neku najprostiju. Jeste najprostija. Ovo ne treba ni dugo, evo ga čita. Evo ga. I sada, boja. Ovo je sve što mora da uraditi i onda ga samo preuzmete, evo ga. Ima. Boja. Ajde, zelena. Ne znam zašto svjetska.
Glavni ovaj će piše... A uvek od Ibor. HD, evo ga, to će pisati u gore. To će pisati... Gaming channel. I sada imamo kako će to izgledati. Yes. Sad treba sačekati koliko se čeka. Ne znam. Sad treba to sačekati da vidimo kako se pravi. To ne treba dugo. Ovo možete vidjeti svoje što ste uradili. Što toliko se secka. Evo ga, to je to. I sad vi kliknete na to. I sad gledajte kako to izgleda. Evo ga zeleno. I eto ga. I sada vi možete tu preuzeti. Tu kliknete i preuzmete. Ali, pošto ja imam Windows 10, ja ne mogu tako preuzimati. Ja imam neki lakši način. Dajemo. Copy. Uđete gdje god vi želite. Uđete vamo. U mene zesam. Stavite. Sam izašao iz toga. Ne znam zašto sam izašao. Kliknete tu i prebacite. Ovo piše koliko vi imate kredita. Što je jedna velika cifra, 0. To je jako velika cifra. A 0 u minus 0 to je još veći. To je onda ste bogati. I evo me ljudi, nešto sam gledao, nešto se neće ovo preuzeti. Ne znam zašto, napravi se još jedan taj loop, neću ga puštam. Nego on ću samo da ga pokušam, evo ga. To kliknete, možete bi ga pogledao. Ne znam zašto, je li Windows 10 nešto što se seza. I eto ga. Svi ostali ovo, i onda kako ga sad dodati. To će biti vjerojatno isto posljednja epizoda. I gdje da vidim. Ne želite da imate Windows 10 jer je komplikovan. Ovo nisam, što ovo nisam spustio, otkud znam. To dobro u stvari. Znate od te stranice. Ovo je jako komplikovano kod Windows 10. Dobro. Kako se zove? Dobra, i čak neću gledati. Ljudi, pauzirat ću dok ja ovo ne skontam. Kad skontam, ono palim. I evo me ljudi, ukapirao sam kako, kada ga preuzmete, idete na Dolanc i tamo ga preuzmete. Tamo uđete u to, prebacite ga ako želite na desktop. Ili, kada vam potrebno, uđete u Dolanc i samo ga prebacite u Sony Vegas Pro i on sve to treba dalje. To će vjerojatno biti isto video kako to napraviti. I to je to. Neću to reći za kraj epizode. Ovako ljudi. To je to. Kako da završim epizodu. Moram smisliti kako da završim epizodu i to je bitno. Ovako ljudi. Ljudi, završili smo ovu epizodu. Do sljedeće. Ćao.